Formiranje predsjedništva Srpskog pokreta monarhista, novih povereništava i humanitarne aktivnosti bile su prioritet u delovanju pokreta od osnivanja 9. maja ove godine, ističe Aleksandar Kundačina, predsjednik pokreta. Radili smo na jednoj humanitarnoj aktivnosti na temu Svim srcem za porodice Radulović i Perović. Još što se tiče aktivnosti u budućem periodu, prva promocija je promocija knjige na temu Jauci sa Paštrika. Učestvuju Albert Andijev, ruski dobrovoljac, Stojan Konjikovac, general, Božidar Delić, general i naravno autor knjige Vladimir Putnik. U narednom periodu aktivnosti su usmerene na omosavljavanje članstva i imenovanje novih poverenika na teritoriji Srbije i dijaspore. Želim da naglasim da se bavimo i humanitarnim radom, humanitarnom pomoć, skupljamo pomoć što tiče za naše ugrožene građane Čačka, tako i za Kosovo i Metohiju. Sad trenutno imamo u planu jednu porodicu iz Rume koja je potrebna ogrev, to smo počeli prikupljamo sredstva da se kupi ogrev, da im se otera u Rumu. Mi idemo na prikupljanje što više naših članova, poštenih članova, što kažu ljudi koji nisu umešani u nikakve stranke, koji ne zagovaraju ne znam se čega, nego samo ideju za kraljevinu Srbije i za kralja. Srpski pokret monarhista pokrenuće akciju za obnovu dečjeg odmarališta Zdravljak na planini Jelici i poziva sve sugrađane da se uključe i podrže ovu inicijativu.